Ok, díomh card agus fáilte ráis, Tá sé dul siad an obair don ine, buine leis an texta a bhí genta a gcuin ar an céidín agus ar an Jardín. So idir céidín agus Jardín léimar an text omlan agus dragamar na bunceisna ar fad. Inis tá sé dúirteach ar na ceisna gramadí a buine leis agus ag bugarráid chuig an angabhaingta Grammatik atá gan ina í. So tá an text leite gcuin dragamar hain agus a dó. Tá sé dulisteach le 3 agus a 4 agus an sin an Grammatik. So ceiste 3 bei ort an ceann tidal I rúnach de gach alt a ránú, so tá céad ceann denta. So tá rud ag raibmuid ag athléamh é seo. Is heis a melde go dtí und eines Türken. An sin bei muid sásta a rá bhfuil an ceann tidal is a rúni as an lista seo melde mit und ohne Kopftuch. So melde leis agus gan an Kopftuch. So den melde chur síos uirthi féin. Now, má feiceann si bhar sin ar an Daisy. Yeah, ar an bhuiream. Tá alta dó, so níl alta héal an sin, tá alta dó an sin agus an sin caithfí tú an tidal ceart. So siohiad na tidal agus bheadh sibh ag denmh alta dó rénos. So alta dó sin an písa Das ich Türken bin, ist nur die halbe Wahrheit. Sin la an Irne. Gudi, mein Englisch ist besser. So, agus muid ag léibh tríd cén ceann bhfuil arúnach. Muid sé zwischen mini-rocken Tradition, idir mionsgeirta agus Tradition, offiziell Deutsch, go hifiú Germanisch, Streit mit dem Vater, trid nu argont leis an dad, dieses Jahr und die Pläne für später. An blian seo agus na planana de níostaní. So cén ceann atá fág atá I rúnach de alta dó. An sin rounnig an ceann ceart agus bugaráid sin an ceann de alta 3, alta 4 agus alta 5. Tréise sin tá an matchall, so mollimtíomh gur déine sibh an matchall mar seo a dosach ar pápéir agus an sin téisteach chuig an bhirm. So mar tá sé sa firm ga ceist tá an céad písa agus an sin tá rogha don dara físa. So má feiceann muid ar an céad ceann ar seo tá sé obwohl sie Türken ist agus ar an bhirm tá sé runnig an sin obwohl sie Türken ist. So caiitú é a chréichnú. So obwohl sie Türken ist, an muid sé bhéarcha ire, aber sie, sich, immer hat sie, das sie. So cén ceann. So roníonn tú an ceann ceart agus denan tú é sin de gach ceann ach mar dúirt méid tá siad le amach an seo rénos. Beidir méid sin níos éasca an sin, beidir méid sin níos éasca an bhirm ach cai sé bhéh líana seach ar an bhirm. Danach haben wir die angewandte Grammatik. So ní gádaí wieder bhrisise, so sin Klasse und Sprecherin, sin Deutsch und Unterricht, sin Schüler und Zeitung, sin Wohnung an Tour, sin Hoch und Rot und sin Kopfenkissen. Es kommen lang faoi sin. Ach, cai sibh iad a aistru go gaeilge. So tam taréis liste de gaeilge a chur le chéile. So caithfí tú cad is brí le Deutsch an Tricht an mu sé nuacht an scoile dúras áras an pillar ran Germánis nu dearag te. So rounnig an ceann ceart de gach ceann an sin. In í sin tá an Grammatik, so caithfí an révocal ceart a round. Now, a rís tá an cabhar ar fáil ar an OneNote, má taonn sibh isteach chuig an tar second dom. Chuig an ní collaboration content library an sin. Agus content library tá muid leis an níd an notizen or a Grammatik. Rán tá ag gur cinn sin achfuil bhar le cá ó héamh cosint data de. Agus an sin tá Präpositionen mit Akkusativ, Dativ, Genitiv und Akkusativ und Dativ. Agus an sin tá an gaeilge orthú an sin, so tá gach rud ar fáil díobh, so is féidir le píosa am a chahabh an sin a tá figúr rud ag an elam. Ach, scríb mé amach an píosa an sin agus chur mé na ceire a haon dó trí cethir sin an ord agus caiithfí tú an ceann I rúnach á ránú. Agus an sin nar brún tú ar send me agus submit, wihí tú amach an grád atá fáilte go ar seo. Tuisc gúil siad ar fád rounnig an tidal ceart, so bei na freigraí a goibh leireach. Ok, so má tá ceist ar bit a goibh, cad a déir an
mé chun rá cad down an trunchball. Má tá ceiste be goibh ná tar cúm leis cuioine. But no, má tá ceiste be goibh nílar ach rifot sa heola cúm agus tuici mé ras cótápi agus is féidir. So tug a ghearadíh hain ar an deir seachna agus an sin tásúla gom gairóí go hín tak